Nalazim se u jednom salonskom stanu u blizini Riblje pijace. Stan je trosoban, ima 2 spavaće sobe i veliki dnevni boravak. Ovo je jedna spavaća soba, pravilnog oblika, odlične veličine. Dnevni boravak, sve je dosta svetlo, komforno, stan je održavan. Isto tako lepa veličina sobe, nekih 15 kvadrata i više. Znači dnevni boravak. Imamo još jednu spavaću sobu, odvojenu kuhinju i kupatilo. Ovo je druga spavaća soba. Stan je inače dvostrano orijentisan, što je idealno. Može da se napravi lepa promaja, da se osveži stan. S ulaza imamo predsoblje sa trpezarijskim delom, ali svako može po svojim potrebama to da iskoristi. Fizički je odvojena kuhinja sa prirodnom ventilacijom, što je retkost. I isto tako kupatilo sa prirodnom ventilacijom koje uopšte ne treba renovirati. Ima ležeću kadu, znači po potrebi samo možete staviti tuš kabinu ukoliko želite. Nekretnina je papirološki čista, može i na kredit, pozovite Master 021 nekretnine 064 6432 338. Ja sam Ljiljana Marković.